Kumsalaw inavi supakhi chege asazani tsala katani kini no mukupungu isha ga khasa sa kithe akhoto kami pitsni India ga kulo ishik tolomo naga peace process gangno India ga ku yipikana kumo pismo ki gangno India ga ku political party kamilona Rajya Sabha MP timi muku kinino panum lokamo kiusa ena framework agreement sa India ga ku Union Home Minister Amit Shah lau ka ku yeswai ipi Naga peace process gongno India ga ku yipikana adoksha kumo pismo veki gongno panum muku kinino panum lokamo kiusa Amit Shah vila pivai ipi Katani kini no chige pungum pe glokilo India ga khu yipikango NSCNIM kona framework agreement kanguna akgupta shikiu tipo ye India ga khu yipika pela nagam yako sas akgupta shinkiu kanguna pana muku kini na khunjoi ipi Katani kini no chige pungum pe glokilo India ga khu yipikango NSCNIM kona akgupta shikiu lo khatha vekiu kilono itage akgupta shinipi khatha vekimu India ga khu yipikana framework agreement sa akgupta shinkiu ye kuma pitsmo vai ipi framework agreement sa tipo ye ovikiu chalolo India ga ku prime minister shichikiu Narasimha Rao ngo pashela ovikiu chalolo prime minister shichikiu kamino katani kini na chiku pungum pelono agkupcha shikiu kiklono itagi agkupcha shikepu kemu India ga ku yepikana itagi kuma pitsmo vai ipi India ga ku yepika ngo NSCNIM pona chiku toku lotoku snim pe glokila framework agreement jemchi sve eno katani kini na kinim pe logi Netherlands ga ku capital Amsterdam po logi India ga ku yipika ngo NSCNIM kona akupcha shivai ipi Rajya Sabha member of parliament timi muku kini no tipo pe ipi ekimu iti ye India ga ku yipika na framework agreement kakupcha shin kyu gongna akupu ku mo shin pe ipi itagi Rajya Sabha member of parliament timi muku kini no pikyuno framework agreement sa hipo ye Kithe no itagi akupcha shimo ke pusha ye akna kami ipe ke pushinani ipi ena katani kini no mukula kim pelo interlocutor no resign siwe ke thiu framework agreement khathan kyu sa kapu ye India ga ku yipikana shichemum the vai ipi ena interlocutor achipiu kha kyu gongno kumu khathamla na phe ipi itagi Rajya Sabha member of parliament timi muku kini tipako no pikyu no framework agreement shin kyu sa ye ite tolomo parliament kila itsin phe ipi panong na pikyu no ite tolomo framework agreement khathan kyu sa akupcha shimo kyu hipo ye achipi kumo vai ipi itagi Rajya Sabha member of parliament timi muku kini tipako no Union Home Minister villa framework agreement khathan kyu sa tipo ye parliament la mtumshe pislo ipi khunjoi ipi ena full time interlocutor shin kimi ge kutochlo ipi khunjoi Myanmar ga kula Myanmar military junta force wushimi kono kona junta military wushimi shin ki wongna apumi ena ilimi ktomo angkalana culture ki wongno NSNK kono Myanmar junta military wushimi kovila angkalana thothemi ko agushimi shin ki wongna ishuna alaw ye angkalana panong kal ki velo ipi azazwai ena NSNK kono supakhi pungu ashigani chalolono tiposa kakulono heveno panong swai ipi itagi NSNK kono pikiuno junta military wushimi kono angkalana thothemi ko pela junta military wushimi shipekiu hipo ye tave mona ya akpuna khami ipeke ke pushinani ipi itagi NSNK kono pikiuno Myanmar junta military wushimi kono thothemi ko pela ampe lakhi momo kini ganguno agushimi shipen ki wongna akpushi ki hipo ye ningo NSNK kono la khavini pi akpushi ki kumoi ikimo panongna agushimi shin ki wongna angkalana timi kalche ki hipo ye achipi kumoi ipi tigangunna Myanmar junta military wushimi kono agushimi shin ki wongna angkalana timi kalvena agushimi shipe ki hipo ye tave masai ipi warning savai NSNK kono junta wushimi kolo kaku yeseki utipa ko ye hakamti town la town commander ngo command base ena kamti police commander ena township administrator ena township police commander law copy lakhi khi savai ipi India ga khu Manipur state la Meitei UNLF the United National Liberation Front galam yokodolo military affairs committee MSC kono pikiuno India ga khu yepikana kuki mi ko peithano Manipur state hipo ye kiji thaveni pi akpo shani ipi
Itagi panong no panam meite galam ko kumsu la pikiuno. Ningo meite galam ko kumsu na lakhi shena alaw akum to she kuki mi ko sas agushima sai ipi. Kuki zo mi ko sas agushin ki hongna. Itagi new meite galami amko lakhi khakma sai ipi. Ena amko tipo ye reinforcement team kuma sai ipi. Ena tie meite UNLF the United National Liberation Force galam yakona pe ipi. Ena itagi panong no pikiuno. India ga khu gushmi Manipur states la ngwa ke ko sas agushin ki hongno. Ningo UNLF galam yakona ko to pek vai ipi. Itagi meite UNLF galam yakona pikiuno. Manipur states la new meite mi hongo kuki zo mi kodola agushi ipegi ki uyepo ye. India ga khu yepika na hutu ki uke ipi. Ena India ga khu yepika kimji ye ningo meite galam yako kumse kahave pen ki uke ipi. Itagi panong na pikiuno itiki Manipur states la India ga khu gushmi ngwa ke koye aki ki hila lakhina khetani lhopungu shani ipi. Tigango na ningo meite galam kumse na lakhi shana agushima savai ipi. Itagi meite UNLF galam kono pikiuno India ga khu IOF Indian Occupation Forces gushmi new meite mi ko sas agushi cheke ko ge ningo kumse na lakhi shana panong sas agushima savai ipi. United States of America ga khu yepikana pana ga khu ushinanu huka $7.4 billion me Israel ga khu law jeveni pi akapu shivai ipi. Enati United States of America ga khu President Donald Trump na United States State Department kolo azad sikiu kikolona muchulani chalolona Congress mkovila ge pivai ipi. United States of America ga khu na panong ga khu ushinanu Israel ga khu law jeni pi akapu shakiu tipakoye bom ajili komo ipi. Ena bom tipako likhina huka $6.75 billion me shani ipi. Ena Hellfire missile kono huka $660 million me shani ipi. Itagi Reuters sa gitino pikiuno Israel ga khu Prime Minister Benjamin Netanyahu no ovikiu lukhilo United States of America ga khu kujukiulo President Donald Trump sas kushol vekiu vechuno United States of America ga khu yepikana panong ga khu ushinanu hibako Israel ga khu law jeveni pi kha thawai ipi. Enati United States Defense Security Cooperation Agency DSCM kono pe ipi. Itagi asa gitino pikiuno Israel ga khu na United States of America ga khu vu agushinanu hipako khulkiu vechona pana Israel ga khu ye agumi qolawna alaw akum toshi sushol ke pushinani ipi. Russia ga khu ngo Ukraine ga khu na katani kini no muku kini mpe supakhi muku biti anigani chalolono agusha kiu hipo ye. United States of America ga khu President Kithe sha kiu Donald Trump na aga khu hikma pusakiu vechona agushi ye tave penani ipi ai khatimi kutomo na kumsikimo Donald Trump na Ukraine ga khu President Zelensky sas akakupsa shivena akabu kiliwai ipi. Donald Trump na Ukraine ga khu President sas akakupsa shkiulo pikiuno no Ukraine ga khu yegla akoto nemga minerals ngo elements khami age ko ye New United States of America ga khu slo ileno New United States of America ga khu na awushina nulo no Ukraine ga khu kupuni ipi. Ekimo Ukraine ga khu President Volodymyr Zelensky na kishi pa coach leve kila pitsmo. United States ga khu President Donald Trump na Ukraine ga khu yegla akoto nemga khami lunipi kumsa ki utipa ko ye TV la pe tha chikyu lanthanum ngo cerium ipi ke ngo wind turbines ngo EV battery la pe tha chikyu daimium ngo nuclear power la pe tha chikyu erbium ngo trim ipi ke ko ipi. Ekimo Reuters sa gitino pikiuno Donald Trump na pak kumsa Ukraine President Villa pikiu tipo ye Ukraine ga khu President Volodymyr Zelensky no plovatsai ipi. Etagi Ukraine ga khu President no pikiuno Russia ga khu na new Ukraine ga khu sas agusha kiu hipola Russia ga khu gushmi ko na new Ukraine ga khu yege khami luvatsai ipi. Ena new Ukraine ga khu mineral nemga akhezala saje mukuye panong na new Ukraine ga khu luvetskiu tipakola akhani ipi. Russia ga khu mi Ayeghiqha lake pe mi laki Vadim Stroyin ye Russia ga khu St Petersburg phugala pana rensa na ngoche kiu kila ngwa kilana au khalana ilui kiveno kilena pak hu khawai ipi. Pana pikiuno pana Russia ga khu President Vladimir Putin ye kazmi laki ke picheni ipi. Ikimo timi khamna pya kiuno
Russia ga ko president na tu khona timi khami pe thana akilana pa tahak lo khwe kiu shagana ni ipi pana thin pi zuna pi chekiu no Putin ye kozmi laki eno timi ktaumi pela pakal vepeni shani ipi ena pakal ve kiu jins chani ipi ekimo kiu no kuchoke no mzumshi phulun fe ipi ena ti latest ly sasa ki the no pe ipi ishu sa ki the hepatu nom kum chishkim thi